Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Top 5 stvari koje možete raditi u GTA San Andreas. Krećemo. Prva stvar jeste da ukucate šifru RIPAS-H. Šifra će vam biti negdje na vrhu ekrana. Znači popnete se na auto i pucajte. Auto će da leti. Za više zabave možete na kraju da skočite. Idemo na drugu stvar. Druga stvar jeste da se popnete na most u San Fierro. Tu ćete da nađete natpis gdje piše da ovdje nema easter eggova. Zatim, šta možete da još uradite sa ovim natpisom, jeste da se malo odavite i da uzmete neko oružje kao bombe ili zolju i da pucate u to. I naravno, kao što vidite na videu, ono će da pocrni. Idemo na treću stvar. Treća stvar jeste da nađete bilo takvog čovjeka i udarite ga. On će vas pratiti, znači on će vas sve da pratite. A vi uzmete bilo kakvo auto i krenite sa tim autom u radionicu. Znači i da vas taj čovjek da vas taj čovjek prati u radionicu i kao što vidite kada izađete iz radionice, taj čovjek će da bude besmrtan i hajde da to probamo. Kao što vidite, čovjek je besmrtan. Četvrta stvar i danas najjednostavnija stvar. Jednostavno uzmite voz i nabijte na maksimalnu brzinu dok ne izleti iz tišine. Peta stvar jeste da natjerate ljude da urade skok. A to ćete uraditi tako što ćete pucati njih. Pogledajte u video kako se na to uradi. Evo, vidite. Znači pucate u bilo koga i on će da uradi skok. Tamo stoji unutra da radite. Znači ako vam se video svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte i čao.